MLE Jangkamal Third Raishan constituency uba H Brolding Long State hakalai tarik ubnai rimpang arhajar arpulai ulalit ban pendap ban thap kertengkum ukertong nakaseng UDP Mal Third Raishan hakamat returning officer jangka Eastern West Khasi Hills District uba CP Maukon nagbanta banya khun biang hakani ke election arhajar arpulai hakani kasngi lawan banya senran lang ya uba Brol deki bahayeng kinong yalam bahakmat du lambat kinong kershan jangka seng. Haba kerench kilat pathai kubor uba Brolding Long Siet ula ong ba haga jeng sngo ke jeng usnam arhajar arpulai ukhamsuk banyan dujor ya usnam arhajar khatlai bat arhajar khatphra. Namar ba ha usnam arhajar arpulai kalong kesien ke beningkong ba kinong kershan ki barat ba na kiwe ki seng kilawan ban ai ya ke jeng kershan ya haga ni ke election. Halo penung rim kebang akwa ban ya yang election yang sasisin nakadaw basibun ki kam hal kajong ke konsumsi kidang bun ki kam bang ade ban pendep bakatong jong ka parti bat ngagu MLA kidang don bun namar hapo ka motorsan blok penjungi kidang de motorsan badang temai kidang don kamru banwara ya ka college nang ta banwara ya ka blok CHC hapo lokajong ka blok nang ta sisu ngi wa ban airu ya kajing nang start namara kikun samla bangi nang seng biang ya kan ikut sing start hapo kinsi kampun roi maladep balale hagni sansnem maladep babun hi na ka root sektor mo kum ka konsumsi jungi le padang sadin ngaladang tresitom bat babun hi kisnong ilala ban pendep bagdan don katu kat ne tili kisnong kiba ngimpala pendep kane kade katong ladang job sakane sisin ngala ban pendep lut no ekibaro nakaliang ka koi ke khia ka health department ru na ki PHC ki jungi kiba pro sikata kum kamaroj PHC kadon tang 5 fedet kunci PHC ru kadon 5 fedet nangta kamaria PHC ru kadon 5 fedet mentah kane kenti hilala ban penyo baro lai tili ha kia of 10 bedet bat kumjuru ba kikam ke mangale nakaliang ka sport department ru ngilawan ra ki sitting gallery ngilawan ra ru na mentaka basketball hapo school bat kumjuru na mentaka education department sibun ki school ngalawan ra kum ka ADB nang ta ngalap penyo ru ya ka scheme na ka state share na state scheme ilap niyo ru khamtam ya ka scheme na po ka NEC kamba khat santli ki school ke balai phulak ngilap niyo halaka jong ka constituency bat ki babun ki kam ngilale bat ngilap niyo ru ya ka motarsan blok pujungi ka ba dang sniu kompat don ru ka hall haba kisong committee tinglap niyo ru ya ka hall bat ban penmaharu ya ka tu blok kuma arklur niyo punyo lak haka jing sngo jangate ngatarai kene arjar polai ngakamsuk ban compare yu arjar khatlai lene arkupra khatpra tekna kanek arkulai kede ka sin ka baning kong mo babaro ki nongkisan riurat ba jong ka matrasan konstitusi ke baju persya yang abro sekata mereka ni kenti ngi UI bat sibun ki ban kersan yang kum kini ki ex contest MDC ex contest MLA bat ex MDC ru baro kini kilawan kersan ya ka parti kejungi bat ngi don ru kejingkermen hakani kenti bamta bap I kini ki parti rulum kejungi hapo ka matrasan konstitusi kum kawai na ka parti SSP mo kala kat arliang namar ba ka ju ka kandidat jong ka SSP kala le banyale no syak NPP bat kumjuru presiden barang ba jong ka matarsan circle iba Damian ubade presiden jong ka SSP uluan join no bat ka parti jungi bat sibun ba ki riurang ba kadi kasin ka baningkong ba baro ki parti keba ki riurang ba ki wan ban join sa ka parti UDP kini kasan sa ka parti UDP kejungi ha kane ka kenti ka menta nga
ngiyo iba kadon ka chance wat ban yobat ya ka sorkaru ilala ban penyeng ya ki kandidat hadu saupo nri utili ki konstitusi matrai kala dei ka sin ka ban kongru ka ba he ba buntam uba kwa ban apply na ka tiket UDP namar ka deiru ka seng ka ba rulum ka ba he tam ha kani ka kenti ka ba menta bat ngangai ru ha kani kenti ba menta baro ki briu ki angnut ba nginyo lead dia ka government hakane arjar kolai namar barok paiba kilakwa ya kaseng rulum ban yalam no halu jong u chief minister u badai u kasi